Менде көп шетелдік достарым бар. Олар жиі біздің еліміздегі таксистердің шетелдік азаматтарға ұсынып жүрген жол ақысын тым қымбат екенін айтып жатыр. Шынымен де таксистеріміз шетелдіктерді алдай ма, әлде алдамай ма? Сол тақырып бойынша бүгін мен шетелдік достарыммен бірге әлеуметтік экспериментті жүргізіп өтейік. Ал досым, дайынсың ба? Кеттік, шешеш. 5,000 tenge. Why? It's very expensive. How much? It's very expensive because I'm a black man. Я понимаю, что блокман, но It's very expensive. Can I give 500 tenge? да, 500 tenge. 5,000. 100. Best use. Не без жу. Why? Без мы. $500 geliyor. I can't take it. Don't worry, I can't take it. Very cost. Иди нахуй. Airport. Аэропорт? Сколько? Сколько? 5000. Нет. 4, ладно. 4. Нет. Сколько? Нет. 3. Нет. Аэропорт отвезу, ёбаный. Нет. Африканская, Нет. Америкада. Братис. О, братис, поехали. Сколько хочешь? Сам сколько? Сколько даешь? 500. 500? Ябан, қазақша білесің бе не? How much? 50 Bullshit. It's very cost. How much? Price. In tenge, how much? Адрес. Сколько? 4000. Nino Bazar? Какой базар? Nino Bazar. Нинол? Нинол, что-то не слышал. Nino Bazar. Байзакова? Bazar. Байзакова чего? Airport. Сколько? Не знаю. 5000. Airport. Аэропорт. Койка. Койка? Что койка? 5000, нормально? Нету. Нет. А сколько? Сколько? Я говорю 5000. Salam. Салам. Hello, how are you? Как? Airport. Аэропорт. Сколько? Нас знаю. Сколько? 5000? 4000. 5000. 500 tenge. Нет, ты что, брат? Аэропорт. I'm a student. Yeah, a student. Нет, брат, извини, далеко очень. Аэропорт 500 тенге? It's very cost. Why? 500 тенге кто довезет? Сколько? 500 tenge. 500 tenge. 500 tenge. I'm a student. Let me give you 500. 500. 500 тенге? Ты что, гонишь, что ли? Бірақ мені қуантатыны, оларға тиісті бағаларды ұсынған таксистер де кездесті. 2000. Аэропорт сколько дадите? Не знаю. Где пойдет? 2000. Қанша тенге? 2000 тенге ба аэропорт? Эксперимент барысында біз заңсыз жұмыс істейтін таксистердің бағалары мен онлайн-сервистің бағаларын салыстырайық деп шештік. Онлайн-сервис аэропортқа жеткізу үшін 2000 теңге сұрады. 2000 теңгеге бұл бизнес опциясы. Ал қалған тарифтар бұдан да арзан. Мысал үшін эконом опциясы 1400 теңге. Менімше, заманауи қоғамда онлайн-сервисті қолдану керек. It's not safe. I took them, but I'm always very scared when I take it because I might get robbed. Because I don't know them, they are not registered. You might ask them to take you to the airport and they take you to another place, get you robbed. And I also noticed that their prices varies when they see you as a foreigner. Yeah. They give you expensive prices, and you won't know. You wouldn't know you pay them. Places of maybe for instance, maybe 5,000 tenge. They ask you to pay like 10,000 tenge because they know you don't know.
as a foreigner. Have you ever get robbed in Kazakhstan? Not really, but Maybe you got some situations. almost. Can you tell me? Almost. There was a day I was going to school and I took a gypsy cab, and the guy was saying some things that I don't really understand. Before I took off, he was telling me he's gonna take 700 tenge from me. I get into the car, he was taking me. When I got to my destination, he said 1,000 tenge. Wow, I said, incredible. you told me 700 tenge? Now you're telling me 1,000 tenge? What the fuck? Yes. What do you mean? He was like, man, you have to give me 1,000 tenge. I was like, and as a foreigner, I don't want to have any issue with anybody. I had to pay him 1,000 tenge. And when I met my friends, they were like, whoa, that place shouldn't be more than 300 tenge. But as a foreigner, you paid 1,000 tenge on the high side. You see? That's why you were disappointed. I will never go to gypsy cabs any longer.